Ugikoye ikaze twakuze ba Pilot TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamukaronga mu byo mukora byose. Tugiye kwerekeza rero i Burayi. Byagenze bite? Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kosa igitutu umuryango mpuzamahanga kugira ngo wongere ufate u Rwanda ibindi bihano. Ni nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata ibihano bikomeye igisirikare cy'u Rwanda. Uba maso yose rero ubari Buruseli aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo kujya kwinginga no koza igitutu umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ngo nawo ubukire gufatira ibihano u Rwanda. Mu minota mike rero iri imbere tukaba tugiye kureba mu mizi urugendo rwa Patrick Muyaya, Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Buruseli, akaba n'umuvugizi wa guverinoma. Abasirikari bakuru b'u Rwanda bakaba barashyizwe ku rutonde rw'ibihano na Amerika ndetse n'uburyo u Rwanda rwiteguye guhangana n'ibi birego birushinja kuba rushyigikira ngo M23 mu gihe u Rwanda rwo rukomeza kugenda rugaragaza ko ibi bihano biri kwibasira uruhande rumwe. Gumana natwe rero muri inkuru kuko ibi bintu bishyize herezo ku masezerano menshi y'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Twese cyane muri iyi nkuru. Muri iki cyumweru gishize imitima y'abakurikiranira hafi politike y'akarere yari hanze amaso mu mujyi wa Buruseli. Aho navuga iki cyumweru turi gusoza mu gihugu cy'Ububirigi, ni mu mujyi ufatwa nk'ikicaro gikuru cy'ubutegetsi bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari nawe muvugizi wa guverinoma ya Kinshasa Patrick Muyaya yari yaherekejwe n'ikipe ikomeye mu rugendo rugamije gushaka inkunga ya diplomasi yo koza igitutu u Rwanda. Icyatunguye benshi muri urugendo nuko uyu muminisitiri atari wenyine mu rwego rwa leta gusa, ahubwo yaraherekejwe na bamwe mu bashabitsi n'abacuruzi bazwiho kugira imvugo n'ibikorwa bigaragaza urwango rukomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi byatumye abasesenguzi bibaza niba ari umugambi wa leta cyangwa niba ari amatsinda y'abantu ku giti cyabo bashaka kwitwaza ibibazo by'intambara ngo bazamure amajwi yabo bwite mu rwego rwa politiki. Ibiganiro nyamukuru byabereye mu kigo cy'inteko ishinga amategeko y'u Burayi. Patrick Muyaya akaba yabonanye na Hilde Voltmans, umudepite ukomeye mu nteko y'u Burayi, akaba n'umuyobozi w'inteko ihuriweho n'u Burayi na Afurika, EU Africa Parliamentary Assembly. Ibiganiro byabo byibanze ku ngingo zikomeye zirimo imitwaro y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, iyubura ry'imigambi y'amahoro cyangwa kwiyura kw'imigambi y'amahoro ndetse n'ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu gikomeje kuzahaza abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Nyuma y'ibyo biganiro Patrick Muyaya ntiyari iminwa abinyujije ku mbuga nkoranyambaga cyane ku rubuga rwe rwa X, yagaragaje neza icyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka. Yavuze ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ukwiye gutera ikirenge mu cy'Amerika. Ahariho hari horizori ikomeye kuri Muyaya na guverinoma ya Kinshasa gushinja u Rwanda ntibigihagije. Ubu noneho barashaka ko hakoreshwa imbaraga z'ubukungu n'iz'amategeko kugira ngo igisirikare cy'u Rwanda RDF kidindizwe. Patrick Muyaya yagize ati umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugomba gutera ikirenge mu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe ugafatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda n'abafatanya nacyo. Iri jambo abafatanya nacyo rirumvikana ko rishaka kwerekana umutwe wa M23, ariko muri iki gihe Kinshasa yo ishinja u Rwanda kuba ari rwo rufite uyu mutwe mu ntoki. Ikifuzo cya Kongo si ugufatira ibihano igisirikare gusa, ahubwo barashaka ko EU ishyira imbaraga mu gukurikirana amasoko y'amabuye y'agaciro. Muyaya yasabye ko hagomba kubaho ubutabera ndetse n'uburyo bukomeye bwo kugenzura amabuye y'agaciro ashobora kuba ngaturuka muri Kongo akajyanwa i Burayi. Bashinja amasosiyete amwe namwe yo mu Burayi kugura amabuye bavuga ko anyuzwa mu Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi bigaragaza ko intambara itari y'amasasu gusa, ahubwo ari n'intambara y'ubukungu Leta ya Kinshasa yakomeje kugenda irwana. Kugira ngo twumve impamvu Patrick Muyaya yari i Buruseli, tugomba kureba ibyabaye ku itariki ya 2 Werurwe, ubwo no kwezi kwa gatatu. Kuri uwo munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Minisiteri ishinzwe imari yafashe icyemezo cyo gushyira mu kato abayobozi b'ingabo z'u Rwanda bakuru.
Ibi bihano bivuze ko abo bayobozi batemerewe gukorana n'ibigo by'imari by'Amerika, kwambuka imbibi zayo cyangwa kugira indi mishyikirano iyo ari yo yose mu rwego rwa business. Aba bayobozi ni bande? N'abasirikare bafite amateka akomeye mu Rwanda. General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Major General Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Major General Rukika Rusisi, umuyobozi wa division ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda. Brigadier General Gashogi Stanislas, umuyobozi w'ingabo mu mutwe udasanzwe Special Forces. Leta ya Amerika ishinja abayobozi n'igisirikare cy'u Rwanda muri rusange kuba batera inkunga umutwe wa M23, kuwutera ingabo mu bitugu mu buryo bw'imyitozo ndetse no kurwana bafatanyije ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo. Ibirego Amerika ibivuga ishingiye kuri raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye, nubwo u Rwanda rwakunze kugaragaza ko izi raporo zibogama cyane. Kinshasa rero iribwira iti niba Amerika yarabikoze ku cy'Uburayi bwo bwaba buhagaze ku ruhande ntacyo bukora. Kuri Muyaya gukomeza gukora n'u Rwanda mu gihe ruri mu mizo n'ibihano bya Amerika bibari nko guha u Rwanda imbaraga zo gukomeza icyo Kongo yita ubushotoranyi. Nk'uko bisanzwe mu ruzinduko rwa za diplomasi, u Rwanda narwo ntirwacecetse. Guverinoma y'u Rwanda yahise isohora itangazo rikomeye risubiza kuri ibi birego ndetse n'ibi bihano bya Amerika. Ingingo nyamukuru u Rwanda rugaragaza nuko ibi bihano bifatwa mu buryo bw'uruhande rumwe, ibyo bita one sided approach. U Rwanda ruvuga ko gufatira ibihano gufatira uruhano ingabo z'u Rwanda RDF gusa ari ukwirengagiza imiterere y'ikibazo. Mu itangazo ryarwo u Rwanda rwagaragaje ko ibyo bihano bigore ku kuri. Kuki u Rwanda ruvuga ibi? U Rwanda rugaragaza ko umuryango mpuzamahanga wirengagiza uruhare rwa guverinoma ya Kongo mu gushyigikira umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ku Rwanda intambara yo muri Kongo si y'u Rwanda na M23 gusa, ahubwo ni intambara iterwa nuko u Rwanda rufite impungenge z'umutekano warwo zishingiye ku kuba FDLR ikorana n'igisirikare cya Kongo FARDC. Iyo rero Amerika cyangwa Uburayi bifatiye ibihano u Rwanda gusa, u Rwanda rubona ko ibi bitanga ubutumwa bugaragara mu buryo bugaragara cyangwa mu buryo butari bwo imiterere nyayo y'amakimbirane. Biba bisa nko kuvuga indwara urebeye ku bimenyetso aho ku kimenyetso kimwe ariko wirangagije umuzi w'indwara. U Rwanda kandi ruragaragaza ko ibi bihano bidindiza inzira z'amahoro nka Washington ndetse na Dore yimuriwe mu Suisse. Iyo umuhuza ashaka amahoro ariko agahita afatira ibihano umwe mu bakinnyi b'ingenzi, u Rwanda rugaragaza ko uwo muntu aba atagishoboye kuba umuhuza utabogamye. Iri niryo jambo rya nyuma. Ese ibyifuzo bya Patrick Muyaya bizahinduka impamo? Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU usanzwe ufite imikoranire ikomeye n'u Rwanda mu bijyanye n'umutekano. Twibuke ko mu minsi ishize EU yatanze inkunga y'amafaranga menshi yo gushyigikira ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba, nubwo muri iyi minsi nabo bafitanye ibibazo basa nkaho bagiye gukora amafaranga bateragamo inkunga ingabo z'u Rwanda muri Mozambique. Ibituma umuryango w'Uburayi uba mu ihurizo rikomeye. Ku ruhande rumwe bashaka gushimisha Kongo kubera umutungo kamere bakeneye muri icyo gihugu, ariko ku rundi ruhande bazirikana ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa ukomeye mu mutekano wa Afurika. Niba Uburayi buhaye Kongo ibyo ishaka, bwafatira ibihano abayobozi bakomeye cyane barimo General Mubaraka Muganga n'abandi, bishobora guhagarika rero ubufatanye hagati y'Uburayi n'u Rwanda mu bice binyuranye by'ubukungu n'umutekano. Ariko kandi kotsa igitutu cyangwa gushyira pressure kuri RDF na M23 birakomeje, kuko amahanga yose ubu ashaka ko intambara ihagarara, nubwo uburyo bari gukoresha mu kuba bahagarika iyi ntambara ubutari kuvugwaho rumwe. Muyaya arimo gukoresha ikarita y'uburenganzira bwa muntu n'ikibazo cy'impunzi ngo ashyireho iherezo ku bushobozi bwa RDF bwo kwisanzura mu buryo bw'amafaranga na diplomasi mu Burayi. Mu gusoza amakuru, biragaragara ko intambara yo muri Kongo yarenze imipaka y'akarere, iri Buruseli, iri Washington kandi iri mu nteko zishinga amategeko zikomeye ku isi. Patrick Muyaya akaba
yatahanye icyizere, ariko u Rwanda narwo ruhagaze ku nshingano zarwo zo kuvuga ko rudashobora kuryozwa ibibazo bya politike byananiranye imbere muri Kongo. Ugusoza rero, ese mwebwe murabona ibi bintu gute? Ese muratekereza ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugiye gukurikiza Amerika cyangwa uzagerageza gushaka inzira y'ibiganiro idakumira uruhande na rumwe? Ese ibihano bifatiye u Rwanda byatuma M23 bihagarara cyangwa byatuma umwuka uba mubi kurushaho hagati ya Kigali na Kinshasa? Turabashimiye ko mwabanye natwe muri aya makuru arambuye. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo utazacikanwa n'ibindi bice by'isesengura mu gihe amakuru mashya azabageze hanze. Sega igitekerezo cyawe muri comment section down below aho hasi, utubwire uko ubona uyu mwuka w'ibihano n'ingaruka zawo ku mahoro mu karere. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, muri abagaciro.